Okurugira habatuura abeshikira mu mbuga ya RDC wa Lyantonde kweterera enduru nikigambwa ngo abashuma aba batwire nibashomba amatungo gabo kugaguza no kugahereka omu byanga bya heyi. Sirikale bajja batuuka ku faamu nga bangi batugamba baagala nte tukuŋŋaanye ente ali tutandika okukuŋŋaanya ente nga batukuba emiggo tusobola kukola kubanga twagezaako okubabuuza ente zimutwala ki ekigenda mu maaso nga batukuba bukubi nga basirikale balina n'emmundu mu bungi nga bakomplaininga ate ng'ekituufu bakifunye so kyebadde nsaba tulabike nga tuzuula ekituufu yani nannyini ente za zono Jole Mulombe oba zaabano abantu gye baziggye mu biraalo. Omu kucondooza oku harimu ente 13 ezikwasirwa ab'ebyokwerinda ezishanjirwe omu faamuzi zaabamu omu bariisa nk'oku barikushoborora. Kunaabire Nduguru Rwakano mu mwabazi eshaaha 10 banteera esimu mu faamu yange yarombebwa erimu abapoliisi enemu n'omukazi obakweta Jole Mulombe ngo bari omu nte zange bariyo nibatoora n'ente ngo nezaabo ngo n'enshuma. Endala zonna zaabadde n'abaana naye twasobodde okutwala ezo zibakoze eki yagambye nti eno nakati nobogenda mufaamu ate nsanyufu kuba ziri waki awaka. Obwahate ezindi ente zikweshumba mu 40 zikiburiza amaisho kandi abatuura nibenda obwinganiza. Tukimanya nti court order yaragidde ente ezo ziveeyo zitwalibwe ng'ekizibiti zibeereko mu custody naye tusobole okuyingira mu nsonga ezo oba kooti esobole okuyingira mu nsonga ezo n'ezigonjoola. N'okugenda ewo ne complainant tekimuyisa buki kati ngandi wano kuba nze Lyantonde siyinaayo ki ttaka ngandi wano mu bakulembeze abali wano mu kitundu ekyo nga totuvuddeemu ani ayina we zisobola okugenda zigendeyo kati. Gasha kwa Sande K. William.